Herman se heelbreinmodel kategoriseer denkstyle in 4 kwadrante, wat elke ander kognitiewe voorkeur verteenwoordig. Dit word wyd gebruik in probleemoplossing en besluitneming. Analitiese denke, blou kwadrant, logiese, datagedrewe en feitgebaseerde denke. Sekwensiële denke, groen kwadrant, georganiseerde, gedetailleerde en gestruktureerde benadering tot take. Interpersoonlike denke, rooi kwadrant, emosioneel gedrewe, mensgerigte en ekspressiewe denke. Verbeeldingryke denke, geel kwadrant, kreatiewe, groter prentjie en risikonemende ingesteldheid. Die model help individue om hul denkvoorkeure en sterkpunte te verstaan. Bewustheid van verskillende denkstyle verbeter samewerking en innovasie in spanne. Herman se heelbreinmodel verbeter selfbewustheid en aanpasbaarheid in probleemoplossing. Begrip van verskillende denkstyle bevorder effektiewe spanwerk en leierskap.